Yes, ibihe byiza rwose, igitondo cyiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka makuru nje nyasanga aha. Ni kuri KTV News, kinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe. Kikugezaho amakuru ukiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 22 z'ukwa 11 2025. Bwana Umutala ndamwakira muherugari ku murongo wa telefone, ari tayari aratubwira uko bigifashe mu bice bitandukanye by'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turanyarukira mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira byifashe bite, Mwenga byifashe bite, Walungu, Fizi, aha hose mu bice bya teritwari ya Shabunda hose aravuga amakuru, ndetse biravuga ko M23 ikomeje kugira amajanja ibice bikubiye cyangwa se barizwa muri teritwari ya Shabunda. Turagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru mbabwire iby'Imasisi uburyo byifashe 5-5. Reka mbabwire mu mazina ibice tugiye kwibandaho cyane biri kuberamo amajabu niko navuga. Ubwo kandi mbibutse ko magingaya nyuma yuko Emile wa Katari yari i Kigali mu Rwanda kuva tariki 18 aho yagabiwe inka na Perezida Paul Kagame, baganiriye kubijyanye n'umutekano mu karere, ndetse kandi Emile wa Katari yaje no gushimira Perezida Kagame ku ruhare akomeje kugira mu kugarura amahoro mu karere k'ibyaga bigari. Yavuye i Kigali rero, ubwo ndavuga Emile wa Katari Sheikh bin Hamad Al Thani yavuye i Kigali yerekeza i Kinshasa. Maginga y'ubuni habarizwa ndetse yakiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Reka turebera hamwe iby'uruzinduko rwe i Kinshasa, nubwo rutabujije abari ku kibuga cy'imirwano guhangana mu gihe kandi Qatar ari umuhuza, ngira ngo murabizi. Nk'ubwo ngubwo FARDC yakoze amajabu, Sukhoi 25 FARDC yarashe mu mikenke, ari nako drone za CH-4 nazo zaje zisubyamo. Sukhoi zavuye mu mikenke ziraza no muri Kivu y'Amajyepfo zirashwanyaguza ahitwa mu bice bitandukanye. Turaje tubibabwireho 5 ku kandi. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Yagozeho riraka kugeza uyu munsi, nanjye ndi umubyeyi nk'abandi ndakikiye. Nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Ubu mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho muganga. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 Hanyuma ariko ndabwira ko mu by'ukuri Imasisi imirwano ikaze yaciye ibintu hagati ya AFC M23 ndetse na Wazalendo ahitwa Kibanda. Hanyuma ariko ndabwira ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatanze icyifuzo gikomeye cyuko EAC yagira igisirikare kimwe, ibi kandi akabivugira impamvu ikomeye turayigarukaho. AFC M23 ndetse na Kinshasa byemeje kwambura intwaro Wazalendo, bizakorwa bite turabigarukaho. Ndanaboneraho kandi babwira ibyavuye mu nama ya 4 y'urwego rwa JSCM ruhuriyeho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Mwenga. Imyigaragambyo iminsi 2 rihiritse bigaragambya mu gace kitwa Lugushwa. Ni mu myigaragambyo ikomeye bamagana Wazalendo n'abaturage barakaye barubiye bavuga bati Wazalendo ziratumaze ziteza umutekano muke n'akaduruvayo hano. Nyuma rero yo kwicwa k'umuyobozi wa hariya rwose Wazalendo bari kwamaganwa ku bwinshi turabigarukaho. Ni FCM23 AFC M23 iremeza ko ibiganiro na leta Kinshasa bizakora
bizakomereza idoha turabigarukaho. Hanyuma rero indege gisirikare cya Congo FARDC yateye ibisasu mu Mikenke, ndababwira ibyangijwe. Amakuru angezeho noneho aka kanya cyangwa se resulta nyuma y'ibitero byagabwe mu Mikenke. Ndetse n'ibyo Sukhoi 25 zakoreye Masisi byose turabirundanya tubabwira gatano ku kandi. Shabunda Airport ahangaha haravuga ko M23 yamaze kuhigarurira. Ese ukuri kwa aya makuru no kuhe ntibukekane tubabwiye ifatwa ry'udushe twa Mayimingi ya mbere n'iya kabiri muri Shabunda. Turabigarukaho Kibanda Mangobo hariya muri Shabunda naho haravuga ibitero karahabutsa kabiri kugabwa. Hanyuma ariko kandi turava aho ngaha tunerekeze mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ariko nabanza babwire ko M23 yatanze gasopo ku ngabo z'u Burundi ivuga ko itazajenjekira ingabo z'u Burundi ziri kwica abasivile turabigarukaho. Hanyuma ariko kandi indi nkuru twakomozaho muri Kivu y'Amajyepfo FDLR na CNRD biri kugaba ibitero ku basivile mu buryo bukomeye cyane. Warikare byifashe bite yose tugiye kuba tuyaje muzini muzingo gatanu kuri gatanu turagaruka kuri buri kimwe kiri kuvuga kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano birumvikana. Hanyuma rero ndababwira ko mu bice bya Warikare nko muri groupement ya Walowa Yungu abarwanyi ba M23 bakoze amateka akomeye. Ndaje mbabwireho uko ibintu byifashe ndetse n'ibice bya Katoyi iyi midugudu rwose bari guhererekanya M23 kahafata ikahitakaza wazanira ikahisubiza maginga ya agace ka Katoyi kagarutse mu biganza bya AFC 23 nyuma y'uko ku munsi w'ejo twabwiraga uburyo wazanira zari zarayizigambye ko zakigaruriye. Ndabibabwiraho gatanu ku kandi Ilubero ndabwira ku bitero bya ADF muri Rubero ibigo nderabuzima byahungabanyijwe mu buryo bukomeye ndetse n'abaganga batinye kujya gutanga ubuvuzi ku kazi ku muhanda Butembo Mangurejipa. Ibintu byaciye igikuba cyane hariya ADF komeje kuri koroza hirya no hino muri teritwari ya Rubero. Turaje byose tubigarukeho tubive imuzini muzingo gatanu kuri gatanu. Yes, nandagezweho muri aka karere muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari turayava imuzini muzingo. Nongeye kuba ikaze rero mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News nta handi ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784832107 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe amarembo arafunguye. Wifuza kubana natwe muri group ya WhatsApp nabyo ni by'agaciro cyane turakwakiriza yombi kandi nikaze. Tugushimye twishimye. Reka ndebe ko mutaalamu mufatisha twinjire muri aya makuru gatanu ku kandi tuyarambure tubabwira ibyari byo. Hanyuma ariko kandi tunabwira ko mugomba gukanda hasi ndetse subscribe mukande like mutanga igitekerezo murasharinga kubera ko gusangiza abandi aya makuru nibwo buryo bwiza bwo kuduteza intambwe ishimishije. Yes, umutala uranyumva neza? Yes, ndakumva cyane bwana Kaina mura umeze neza nawe uranyumva neza? Yego meze neza kandi ndakumva neza cyane. Reka nizeye ko ukomeye cyangwa se utsitse umugani w'umunyarwanda iyo kivuye umuzi cyangwa se akajya mu buryo bw'ubuvanganza akakubaza uko umerewe akubaza niba utsitse. Ndatsitse rwose ndaho kandi ndagumye. Imana aracyaturinze. Nyemerera ntidutinda ahubwo dukubite tubangura utubanzirizo tubwira ibya situation iri muri Kivu y'Amajyepfo kuri tele ibice byinshi birimo imirwano. Kandi ubwo wibuke ko bari kuganira mu gihe bari kurwana mu gihe umuhuza ari noneho ku butaka buri kuberaho intambara bw'igihugu kiri kuberaho intambara. Cher Emile wa Katari ari Kinshasa. Nta kimwe cyaragishize tubabwiye ingingo 8 z'amahame shingiro aganisha ku isinwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya guverinoma Kinshasa n'umutwe wa AFC M23. Kandi byarakozwe. Ndagira ngo nkubwire ko n'ibiganiro birakomeje byamaze gutangazwa ko bigomba gukomeza nyine. M23 binyuze muri Benjamin Mbonimana umunyamabanga mukuru n'umunyamabanga uhoraho yabigarutseho. Emile wa Katari ku munsi kuva tariki 18 yari i Kigali mu Rwanda. Urumva ndetse rwose wabonye amafoto yagabiwe inka na Perezida Kagame. Baganiriye buri ruhande ruvuga byinshi. Hanyuma ariko
Qatar n'u Rwanda urabizi ko ari ibihugu by'ibishuti bibanye neza bifitanye imikoranire, urabizi ikibuga cy'indege cya Bugesera uruhare Qatar gifiteho, ibindi byinshi u Rwanda rusangiye na Qatar. Kwerekeza muri Qatar ubu nta visa bisaba, kuza mu Rwanda kw'abanye Qatar nabyo nuko nguko, ibindi byinshi. Ariko hibanzwe no ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Baganire ku mutekano, Perezida Kagame aranashimirwa mu buryo budasanzwe, ashimirwa umuhate we mu guharanira amahoro mu karere, nk'uko uyu muyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani yego yashimiye Perezida Kagame, amushimira kubw'imbaraga akoresha mu gushyigikira ibikorwa bigamije kugura amahoro mu karere, ubwo no gushyigikira ibiganiro ngo amahoro aboneke, kuvuguta umuti w'ibibazo by'amakimbirane ariko binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Yabishimiwe cyane. Kuri tariki ya 21 rero nibwo Emir wa Qatar yavuye i Kigali, ariko murabizi ko uruzinduko rwe muri Afurika rwagombaga byari nko gutera uburemwa akisha inyoni ebyiri. Yahise yerekeza ni Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu gishyamiranye cyane n'igihugu cy'u Rwanda, birumvikana kubera ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo ishinja u Rwanda kuba ari rwo nyirabayazana y'ibyo bibazo, ngo rutera umutwe wa M23 inkunga. Ubwo rero arumva, ubwo tunava kuri ingingo y'uko Emir wa Qatar ari kugenda asura abakuru b'ibihugu byombi, nanone yakiriwe na Perezida Tshisekedi i Kinshasa. Urumva yuko yavuye mu gihugu cy'u Rwanda. None bwana umutalamu, ntiharebwe ko ari ku butaka bwa Kongo, nyuma yuko umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama atangaje ko uruzinduko rwa Emir wa Qatar rwabaye kandi rugamije gushimangira umubano n'ubukungu hagati ya Kongo na Qatar, yabaye nk'ubirengagiza ko aganira no ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umwiryane uri hagati y'iki gihugu ndetse n'u Rwanda. Ikiri kuvugwa ni iki rero, ntiharebwe ko ahari cyangwa se ashobora no kubyirebera. Intambara iri guca ibintu ndetse ibice biri gufatwa mu bice muri Kivu zombi. Ndagira ngo tuhunze abantu iriyobera tubabwira aho byakomeye magingaya, ubwo ndahita nguha ikaze ninjira mu makuru. Exactly, niko bimeze rwose. Reka duhe ikaze abantu tunawapudetinga nyirizina. Yego. Wumve ngo se ni ibiki tuvugana biri kuba, nubwo bwose n'ibyo bikorwa bya politike na diplomasi birimo biraba umunsi ku wundi. Yego. Ubu ngubu ureba igihe nka situwasiyo y'ibice bya Sud Kivu, ukibanda cyane nko mu bice bya za Warungu. Yego. Ukajya mu bice bya za Shabunda, ukajya mu bice bya Mwenga na Fizi. Yego. Biragaragara ko situwasiyo ikomeye cyane. Irakomeye. Mu kanya ubwo ndimo mvugana n'umwe n'ubundi mu baturage rwose bari hano, ngira ngo Shabunda narabikubwiye mu minsi yashize, ni agace kanahungiyemo n'abantu benshi ku buryo tumaze kugirayo benshi tuvugana. Yego. Yambwiraga ko rwose ngo ashitwa kuri aerodrome, ni ku kibuga gitoya cy'indege. Ikibuga cy'indege nto cya aerodrome cya Shabunda. Hari ubundi mu by'ukuri avuga ko ari Shabunda airport, nuko ibice biri aho indege ntoya zishobora guhagarara n'aho indege nini zishobora guhagarara. Yego. Yambwiraga ko rwose kuri iki kibuga ngo hari ikintu cyitwa ubwoba bukomeye. Hari ubwoba bukomeye? Yego. Arongera ambwira situwasiyo hari rompo yitwa Kamoba. Yego. Cyangwa Cyamoba, ni Cyamoba ubundi ukurikije uko yanyandikiye, nanjye ntabwo nari nzi neza uko bahasumba, ariko ni Cyamoba. Yego. Ambwira yuko ngo abazalendo bakoze amahano bakaharasa. Urumva? Yego. Ariko ngo bakagenda babihuzahuza n'ubundi n'imirwari irimo iragera gute, irimo irajya yumvikana mu misozi ihakikije. Yego. Iyi Shabunda bwana Kaina Murandi umuntu ayisobanuye neza.
ni agace kanagoye cyane kugira ngo tuzumve ngo 23 yakinjiyemo iragafashe kose totalema. Yego biragoye. Ntabwo ari ibintu byoroshye n'ubwo wenda bitagoye cyane. Shabunda ni teritwari nini bwana Mutaalamu, kumva ko ni ukugenda inoshaho gake kandi pole ni umwendo niko umuswahili avuga. Ariko bwana Kayinamura uvuye nko mu bice by'ahitwa muri Mumbite, ukaza ugaturuka no mu bindi bice by'ahitwa za Alimba, hano kuhitwa Kwibanga, hano za Kagogo, uzamutse ahitwa za Bitobora. Yego. Cyangwa se ugaca n'ubundi no mu bice bya hano za Bishembo ndetse na Kabiru. Ubona yuko aho waca hose uragenda ugahita winjira mu mugezi wa Ulindi. Yego. Umujyi wa Shabunda rero byibura navuga subu kangahe ni nkazi, urabona nk'ukuntu yanditse Kamembe. Yego. Niko uwo mugezi ukoze. Werekera Shabunda. Yego, agace rero gafunguye cyangwa se gashobora kuba koroshye kuba wakagisesinga. Yego. Ni agace n'ubundi kari mu mashyamba. Yakomeye cyane, mabi cyane, ashobora kubamo n'ibisimba karahabutaka. Yego. Ndetse hashobora kuba harimo n'abakoreramo imyitozo, ku buryo rero wavuga uti iyi Shabunda ishobora no kuzaba isibaniro rikomeye cyane, kubera yuko umunsi 23 izaba yayitumye burundu. Ahantu ho kurwanira bya nyabyo hazaba ari hatoya cyane. Yego. Ni teritwari nakubwira ko ntabwo ari nini cyane ahatuwe n'abantu, ntabwo ari hanini cyane, kuko rwose nk'ubwo ubona yuko mu bihumbi bavuga bihatuye usanga rwose abenshi. Ni teritwari nini ariko si teritwari ituwe cyane. Bake bari ariko ntibumva uyu mutwe wa M23. Rero ubwo hari kugenda haba imirwano mu misozi itandukanye, nk'aho ngaho hitwa za Kiamisenge, aho ngaho mu bice by'ahitwa kuri Shabunda ni za umanutse werekera mu gace kitwa Kasenge ndetse n'agace kitwa Ngoba na za Alimba. Aho hose ari kujya humvikana imirwano ikomeye cyane. Muri Sud Kivu Shabunda ni imwe muri teritwari mu by'ukuri navuga imerewe nabi. Bikagera mu bice bya za Mwenga, hano uzamuka uturuka za Kamituga, ngira ngo warabyumvishije no mu minsi yashize. Yego. N'ahitwa Kakole, naho mu kanya rwose Umutaalamu yari arimo ambwira yuko hari havugiye amasasu. Kandi aha ngaha ngira ngo batahazi no muri route nationale 2, route nationale nimero 2 izamuka yerekera na Warungu ndetse na Zanzibira. Yego. Ubwo rero urumva ko 23 yarazengurutse cyane mu bice bya za Remera. Irangije iraza yinjira muri Mwenga, ku buryo batangiye kugera muri ibice bya za Kamituga. Iyi Kamituga rero n'ubundi iragenda ikayihuza neza n'agace kitwa Mayokama. Umanuka werekeza ahitwa za Murozi ndetse n'ahitwa za Bitumba n'ahitwa za Wamaza. Urumva rero yese teritwari ya Shabunda. Ubwo ikibuga cy'indege cya Shabunda kiragenzurwa nande aka kanya? Nawe ntabwo wavuga ngo kiragenzurwa nande, kubera yuko n'abakirimo biragaragara neza yuko nta cyizere bifitiye bitewe n'uko imisozi yaho yagoswe. Yego. Ariko numvishije bavuga ko Wazalendo ngari ishobora kwifita agace kanini. Intangiriro icyumweru cyabanjirije uku kwezi, cyatangije uku kwezi turi gusoza, cyaranzwe na situation looking kinda bad, umugani w'abanyejamaika, aho byari byakomeje kudogera cyane. Sylvain Kengene yavuze uburyo ngo M23 yakomeje kurenga ku gahenge igaba ibitero mu bice bya Bulambula,
ibice bya Kibandamangabo ku nzira Walungu Shabunda, ibyaga by'umugezi bya Mudugwe ku nzira Walungu Mwenga, aha hose. Ariko ubwo mu minsi ishize nta cyumweru gice, iki cyumweru turi gusoza cyaranzwe n'amakuru yavuzwe muri teritwari ya Shabunda, avuga ko abarwanyi ba M23 bigaruriye agace kitwa ngo ni Mayimingi ya mbere ndetse na Mayimingi ya kabiri, ni muri teritwari ya Shabunda. Ibisobanura ko uyu mutwe wari ufite wahise ugira amahirwe 90% yo kuba wagira ibyo ukora cyangwa se ukontrola hariya muri teritwari ya Shabunda. Noneho gufata ibice bya Shabunda kuko M23 ubwo ijya gufata za Mayimingi ngo yari yanivuganya abasirikare benshi batagira ingano. Abarundi bari biciwe hariya ku bwinshi, ndetse ngo Burundi bwamaze no kubona ko bidashoboka ko bwarwanira Tshisekedi muri ino teritwari, ngo bwahagirwa Zalendo. Yego, atinya agace kazengurutswe n'amazi naho guhungira hari biragoye cyane ko abarundi bapfa kuyobora. Aha abarundi barayemanitse aravuga bati FARDC niyirwarize tuzayifasha mu bice bya Uvira na Fizi nahe. Noneho urumva ubwo situation yakomeje kugorana cyane muri iyi Shabunda, havuzwe imirwano mu bice bya Shabunda ariko bikototera Mwenga, Fizi, ibintu byakomeje kuzamba. M23 igakomeza gukubita itababariye coalition ya FARDC, FDNB, Wazalendo na FDLR mu bice byinshi. Hanyuma hari havuzwe amakuru ubwo havugwaga ibice bya Mayimingi uko ari ebyiri, havuzwe n'abasirikare bafashwe matekwa benshi b'igisirikare cy'u Burundi, bafatirwa mu bice bya za Kimbili, Isezia, Rubimbe ndetse na Nyarubemba, ndetse urujya n'uruza rw'abaturage hariya ruracyakomeje n'amagingo ya kugaragara ngo ubwoba ni bwose. Ndagira ngo tubwire abantu bacu ko ikijyanye na decision cyangwa se ngo twanzure ko ikibuga cy'indege cya Shabunda cyaba cyafashwe, ntabwo tuje ngo tubishimangire, ariko nta nubwo tuje ngo tugire gute, ntabwo rwose turi buze ngo tubishinga hagati, ariko usibye ko n'ubundi tutari mu karenze muri metero zingahe. Yego, ntabwo turi bujye hirya yabyo. Ariko kandi hamaze iminsi nanone haravugwa situation igoye, urumva, mu bice byo muri teritwari ya Walungu bipakanye na Shabunda. Yego, ahaherutse kuba imirwano ikomeye mu bice bya Mugogo. Yego, aha mu bice bya Mugogo, Cagala ndetse ku muhanda werekeza Kanyola, ibintu bikomeje kuzamba cyane. Hango Muzalendo ejo bundi yarakubiswe akoramo impuzankano arabundabunda, yongeye rero kwambarira urugamba. Ndagira ngo mbwira abantu bacu ko tugikomeje gutambagiza drone hejuru ya buriya butaka bwa Shabunda Walungu. Turaza kubabwira situation mu makuru yacu ari imbere, kuko ibintu bishobora kuza guhinduka isaha ku isaha. Isaha byahinduka kubera ko biragaragara ko imyitegurire hari, ndetse n'abantu bashobora kwitsubiraho ugasanga binjiye muri iyi mirwano. Yego, uburyo bumwe cyangwa ubundi, kuko gutakaza Shabunda nubwo bwose bashaka kuyirengagiza, ariko no gutakaza igice cy'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, rero urumva ni ahantu umuntu yavuga yuko rwose bigoye cyane ko bapfa kureka bikarangira gutyo, kuko ahitwa za Kimbiri, ahitwa za Isezia, ahitwa za Rubimbe nk'uko harimo hatubwira na hano na za Nyarubemba. Yego, harimo mu by'ukuri kwakira abantu benshi cyane. Yego, bakomerekeye mu mirwano igiye itandukanye, barimo barakira abahunga benshi. Yego, urumva situation rwose Shabunda umuntu yavuga yuko rwose itoroshye abe na gato. Mbere yuko tuva Shabunda ntiwumva ururimi rw'igiswahili? Umuntu ndagerageza nta kibazo rwose. Iri jwi riri guturukayo kuri ku mirongo y'urugamba, urumva, kugira ngo rwose ndishyireho gatanu ku kandi abantu bacu biyumvire. Nge ntabwo ndi mwiza ariko turagerageza kugenekereza, urumva. Bonjour, moi connais, bonjour. Siku vraiment. Siku za mingi nishakuwa bloqué.
reka bwose nkashyireho. Uri kunyumva neza? Reka nongere muterekeho, ariko nagira ngo mbumvishe uburyo Shabunda ibintu byakomeje gukomera cyangwa se kugorana. Nubisha abantu bacu ko situation Shabunda yifashe. Umva hangaha. Bonjour. Bali za siku vraiment. Siku za mingi shaka. Uranyumva neza? Ndimo ndakumva cyane ariko uvuga ndumva Fanya vita tunaanza Kibanda Mangobo, tunakamata Kibanda Mangobo. Après Kibanda Mangobo tunaingia Lubimbe, adui ndio alifanya counter attack. Toute une semaine tuko na gombana. Atulisha Kibanda Mangobo ndio hivi tulipliquer dans 3 semaines, ni 3 jours. D'attaque tuko na kwa na attaquer. Alors hivi sasa ndio alifanya renfort ilizilikuya, donc na matenia noir na makaske. Yaravuga ko ati mwaramutse neza nshuti yanjye. Uranyumva neza bwana Mutaalamu? Nzi ndakumva cyane kasambura. Yes, ibyo uyu mugabo avuga urabyumva neza? Numvaga arimo aravuga situation y'ahangano twari turimo tuvuga, arimo arabwira koloneli we ko bamaze iminsi ngo bari mu kavuyo gakomeye cyane, ngo barimo bararwana na haduyi. Yego. Avuga hano Miami ya mbere, akanavuga yuko ngo hari imidugudu imwe n'imwe ngo bagiye bafata, ariko kumva yuko ashyiramo n'utundi tuntu gake, kumva aradidimazi yabuze uko abisobanura. Ati rwose turi hano mu bice bya za Kibanda Mangobo, niho twatangiriye imirwano. Yego birangira yavuga ukuntu mu by'ukuri ibi bice bya Miami ko yashimangiraga ko bafashe Kibanda Mangobo. Yego. Ati twongeye gutangira urugamba gushya mu bice bya Lubimbe. Hano ati umwanzi rwose waho yahise adutungura dutera counter attack cyane rwose. Yego. Ahangaha atamaze kudutera counter attack, araza tuvugana ibice bya Kimbiri hano za Rubimbe nyine natwe za Nyarubemba. Ati rwose biragaragara neza yuko nyine barimo baragenda bahinjira bafata, ariko akajya akaza avuga yuko hari ibice nabo ngo babambuye. Urumva? Yego. Ubwo mbese urumva yuko ikiriho cyo Shabunda byakomeye, hari situation itoroshe rwose habe na gatoya, abantu babe hafi dukomeye. Abantu babe hafi. Ati bataye rwose ati yagiye neza yose yamanutse. Atabasoda barananiwe nta no kurya, aturumva ni ikibazo gikomeye. Yego. Ati nta mbaraga rwose dufite, nta mbaraga dufite n'ikibazo. Ubwo no ku ruhande rwa FARDC. Urumva? Yego. Atabasoda benshi rero barimo baranahungira mu mashyamba rwose, ati bakigendera. Ati baragenda, bamwe baragenda rwose bakanagerageza no kwicukurira imyobo bakiberamo. Rero ibigare bimeze nabi, ravuze ubuhayiri muri bimwe biri gutuma bahunga urugamba. Yego. Umva rero byakomeye cyane rwose. Sud Kivu, Sukhoi 25 ya FARDC yongeye kuri koroza mu Mikenke. Bwana Mutaalamu niba ubyuka neza mu Mikenke, icyitwa indege zirahibasiye mu buryo bukomeye. Mu minsi ishize twabwiye drone zarashe mu Mikenke, byari imbere y'ibitero simusiga bya FDNB, FARDC na FDLR byakomeje kuvugwa mu nabaza zagiye zitangwa na Moise Nyarugabo. Avuga ati rwose Sukhoi ati drone ziri gutera ibisasu nko mu ijoro ryo mu gicuku cyo kuwaga 6 tariki 15 Ugushyingo, hari drone z'igisirikare cya Kongo mu gace ka Mikenke zagabye ibitero.
rwose byagize ingaruka ku baturage. Moise Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu wa Congo ndetse n'umusenateri muri iki gihugu yari yabivuze, ariko ntiyatangaje umubare nyawo wabishwe n'ibi bitero. Gutagira ngo mbwire abantu bacu ko ahubwo aribwo bigitangira noneho. ukurikije uko sitasiyo imeze Noneho bari kwiba umunsi wo kuwa gatanu niwo munsi bakunze gukoresha bagaba ibitero by'indege. Nko ku manywa yo kuri uyu wa gatanu tariki 21 ngo hari indege y'intambara yo mu bwoko noneho bwa Sukhoi 25, ntabwo ari CH-, ntabwo ari drone. Iyi Sukhoi ngo yarashe mu duce twa Mikenke na Rwitsa nkukuye haherutse kugabwa ibitero hafitwe na twirwaneho. Noneho mu masaha ya saa 6:45 z'amanywa iyo ndege ngo nibwo yarashe muri turiya duce twombi. Amakuru y'iki gitero rero yanemejwe na Maître Moise Nyarugabo, niwe wagarutse abivuga, ndetse yanditse ku rubuga rwa X ati indege y'intambara none yongeye kurasa mu Mikenke, ni mu masaha 6:45 mu Mikenke, nko guha ikaze Emile wa Katari umuhuza cyangwa se kumuha ubutumwa. Ati indege ya Sukhoi imaze kurasa inshuro ebyiri mu mudugudu wa Mikenke. Moise Nyarugabo yavuze ko ahantu harashwe hari inkambi y'abanyamulenge bavuye mu byabo, ndetse ati n'ahari umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Vodacom haraniye ikora kuko za Orange zo rwose arandi bajya bapfa kubona network zabo. Yego, kugeza ubu rero ntiharamenyekana niba hari ababa baguye muri biriya bitero by'indege gusa. Ndagira mbabwire ko ibintu bitigeze byorohana na gato. Uranyumva? Ndakumva cyane rwose Bwana Kayinamura. Ubwo ngo nyuma y'ibi bitero by'iyi Sukhoi igikuba cyahise gicika mu baturage, abanyeshuri ndetse n'ababyeyi babo bahungira mu mashyamba mu mvura y'amahindu yagwaga muri ayo masaha. Nta gahinda n'ishavu uri kuvugwa hariya, kuko ngiriya ndege yahise igana mu bice bya Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Ngo yarashe mu Mikenke rero nyuma y'uko kuwa 4 tariki 20 Ugushyingo Sukhoi ebyiri zari ziriwe zizenguruka mu Minembwe ariko zitarasa. None Bwana Umutalam, ndagira ngo utubwire iyi Sukhoi ntiyagabye ibitera ahangaha mu Mikenke gusa, ahubwo ngo yanaje ni Masisi irashwanyaguza irarasa Ruburagica. Byagenze bite? Amakuru mfite Bwana Kayinamura, za Masisi ho ibintu bikomeje kuba bicyana, ariko nubwo bwose hose hajyaratswa n'indege, ariko amakuru hari nuko indege yarashe muri Kivu ari indege yaturutse Bujumbura. Yego. Naho indege zirimo zirakoreshwa muri Kivu y'Amajyaruguru akaba ari indege ziri guturuka Kisangani ndetse n'uyu musozi wa Pinga uriho n'ikibuga cy'indege. Kugeza ubu ngubu ariko Kivu y'Amajyaruguru umuntu anayinjiye, ubwo twananije kuyinjira, abantu bamenye ko ibintu byakomeye kuko umutwe wa 23 wakamejeje. Ubu tuvugana hari ibice byarangiye gufatwa muri Warikare. Ibyo bice biri kubyinjira mu bazo tubwira gace izi drone zagabye nyuma yo kuva mu Mukenke zagabyemo ibitero muri Masisi, kuko naho harahari. Yego, no kuvuga ngo harahari. Yego. Imirwano ikomeye cyane byumvikanye guhera ejo. Ejo rwose mu gitondo ndetse hakaba harimo n'indege tariki 21 Ugushyingo. Yego. Ahantu hitwa muri Kibanda. Yego. My data. Ni muri Masisi. Za Oktoba Nyungu. Muri teritwari ya Masisi. Yego. Havugiye ikintu cyitwa isasu karahabutaka, akandi drone zari zatangiye. Noneho ukurikije uko ibintu bimeze aka gace kamwe buriya ni n'agace umuntu navuga yuko batangiye kwinjira n'ubundi muri teritwari ya Warikare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivugwa yuko Wazalendo aribo batangiye. N'Abazalendo badivansinze. Yego. Noneho 23 ibonye ibintu ko bikaze isa n'ibasubiza inyuma. Aribwo rero ngo byahitaga binahurirana nanone n'indege ngo n'ubundi zari zateguye zari kuza kugaza ibitero mu bindi bice byano muri teritwari ya Masisi. Birangira rero ngo bari kwestinze yuko barasa muri Kibanda. Muri Kibanda abariho hibandwa. Yego.
umva yari imirwano ikomeye, yari imirwano ikomeye cyane rwose. yego. Gusa bikavugwa ko ku rundi ruhande umutwe wa 23 wakoze ikintu cyitwa ubutabazi ku rwego rwo hejuru, ko ngo bari bafite inyeshyamba cyangwa se abarwanyi karahabutaka bari bari mu gace kitwa Kasopo. Hari ibintu ngo bikomeye cyane by'umutwe wa 23. yego. Nibo baje bamurura izo drone, nibo baje bamurura abo bazarendo. Nose muri iki banda izi drone, izi ndege zaje kugaba ibitero kuri M23, ariko no hasi ku butaka kwa Riso yari imenyere nabi umutwe wa M23 bari bari kwesurana cyane rwose, kubera yuko humvikanye intwaro ziremereye n'izoroheje. Impande zombi muri mirwano zatakaje biteye ubwoba, kuko ngo biravugwa ko Kibanda ngiri kumeneka amaraso y'abazalendo ku bwinshi, ariko na M23 bwayo yahatikirije ku buryo budasanzwe. yatikirije cyane korega buriya Kayinamura. yego. Yagice cya Kibanda kirakaze cyane kuko ni nko mu birometero nka 3 gusa uvuye mu bice byahitwa za Buhimba. Gazenda mu mutugudu niko navuga wenda wa mbere muri teritwari ya Warikare. Ku muhanda Nyabyondo Kasopo Kimuwa uzamuka werekeza ahitwa za Noto. Ndiko ngi Kibanda iri muri rinyi imwe na za Nyabyondo na Kasopo. Ubwo ni mu byerekezo byerekeza n'ubundi Warikare. Ubwo n'abagwanyi ba M23 ntago barafata Kibanda cyangwa baje kuyigarurira. Yaje kurangira ahantu bagaruye, nakubwiye ngo ari komforo cyangwa se umusada. yego. Hari umusada rwose waje urabafasha cyane. Ndavuga abarwanyi b'umutwe wa 23 bari baturutse hano za Kasopo. barabakubita babangira amaguru ingata kugeza mu 23 ni kontrol y'Kibanda. None se ko byari byavuzwe ko byari byavuzwe ko M23 ishaka gusoza iyi weekend ifashe Kibanda, kubera ko ifite gahunda nshya yo kwataka ibice byose bya Warikare mu majya n'amaza. Ubwo Masisi birasa nk'ibirangiye. Aya mayira ya Nyabyondo Kasopo Kimuwa Ntoto yaba yafunguwe, noneho bagiye kwa advancinga muri Warikare. Mbone kuvuga ngo ikigaragara boye Warikare ibintu byatangiye kuba bibi cyane, byazambye yampaye kare byakaze byakarasa. Yego, muri grupoma n'ubundi wigiye imbere ho gatyashe muri Warora Yungu nanone n'ubundi mu gace kitwa Kariki. Wagize ngo 23 yo ni yahise yigira imbere igafatamo agace nyine hano muri Kariki yo muri Warikare hafashwe. Baba data we. Ubwo ngubwo ugeze Warikare utasoje, kuko hari ibice agace ka Katoyi nako kongeye gufatwa. Wazarendo nyinyi yavuga ko ngo yafashe nayo. M23 yari yayifashe mu ntangiriro z'iki cyumweru. Hagati Wazalendo igirite irahisubiza, kandi koko byari byabaye. Uyu mutwe rero no kuri wa gatanu wongeye wisubiza Katoyi. Ubwo rero bivuga ko tugari twa Walowa Rwanda ndetse na Walowa Uloba duhana imbibi n'aka gace nitwo dushobora kuba intego yakurikiraho y'abarwanye ba M23 nta gihindutse, kubera ko ubu advancing iri gutegurwa ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Byumvikane ko urugamba rushobora kuza kuba imbelenge. Tubwire rero ibyako gace ka Kariki kafashwe. Bano kuvuga ngo ni nyuma y'uko umutwe wa 23 n'undi wari wakomeje kugenda ushakisha amayira, ngira ngo urabizi yuko ibiraro bimwe byashenywe na drone. Ariko kandi nanone wareba situation uko imeze ugatubona neza yuko byanga bikunda bashaka gufata ibi bice. Yego, ko rwose n'ifatwa rya Katoyi, ibice bya Kazinga, za Kasheke ndetse n'ahitwa za Bitama. Bigaragara ko neza hafunguriye imiryango umutwe wa 23 rwose mu buryo bwereshe ko kugera za Ntongo hose ibyo bice byose biraboroheye. Aha rero ni naho bahise rwambikana
biza kurangira aka gace gatangirira muri Masisi ariko kinjira muri teritwari ya Warikare wa Yungu agace kitwa Kariki mu mudugudu waho muri grupoma wafashwe ku masaha y'isa 10:30 z'umunsi w'ejo z'umugoroba. Uranga amakuru mfite yego bigaragara yuko ibijyanye n'isinywa ry'amasezerano mu 2023 ndetse na FARDC batabyitayeho yego kubera yuko ubwo kuba basinya no kugeza na magingo anga nta gisasu birava mu matwi y'abatise gute y'abatuye mu bice biri kubera mu Rwanda ngo ntabwo babyitayeho nyaboneka. Benjamin Mboni bavuga ko ibiganiro bikomeje kandi bigiye gukubura mu byumweru biri imbere. ntabwo babyitayeho kayinamira kuko biraza kugaragara uraza kubona yuko n'ubundi mu Rwanda y'ubukomeze. Ubwo rero umutaramu nagerageje kuvugisha yenda agasobanura mu buryo bwimbitse yambwiye ati rwose grupoma ya wari wa Yungu mu teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru yego ati mu 2023 rwose yarangije gufatamo uduce duke ati kuko rwose ati ubwo bijyahise mpasa umunyamabanga w'ubutegetsi yego wari wa Yungu yego arambwira ati inyeshyamba zo rwose ati zaturutse za Kibati ati hejuru cyane ya za Rubereki ati nizo zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo mbere yo kubirukana mu gace ka Kariki atari ku Kariki barangije kuyifata yego ati rwose ubu tuvugana ati mu 2023 yarangije kugera ahangaha yego ubwo byumvikane ko rero tuhasanga hagiye gukomera cyane kubera yuko bigaragara ko ibintu bikomeza gufata intera zo ku rwego rwo hejuru. Ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ubwo hari ikindi watubwira muri Warikare cyangwa se Masisi? Ikindi no gukomeza kwitegura kandi nabura no gukomeza kwitegura ko mu bintu bitandukanye uri kubona yuko harimo haragenda hapfupfunuka ibintu bigiye bitandukanye yego uko ngubwo ku bwinjiro bw'iyi Warikare mu bice bya za Bitoyi mu bice bya za Mahanga bigaragara yuko mu by'ukuri situation yaho itoroshye habe na gatoya yego yes. Hanyuma ikindi twavuga ahitwa Irubero ADF iri kumara abantu ubwo ariko hari ibice byaberemo imyigaragambyo muri Mwenga ku munsi w'ejo bimeze bite? Iyo nkuru rero nahoze mbona umutarama agira icyo yiga ariko ntabwo yansobanuriye neza ku buryo ntabwo nabona byinshi byo kubivugaho gusa ikigaragara yego abaturage bageze kuri ya etape ndavuga muri Kivu y'Amajyaruguru yego abo muri Kivu y'Amajyepfo twari turebye ibya Mwenga yego biragaragara ko harimo hari ikintu gikomeye cyane cyo kugira gute cyo kwanga kwizera ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse no kwamagana Wazalendo. Iyo urebye ibice Wazalendo zirimo mu by'ukuri ukabirebesha amaso nawe ubwawe amabere ashaka kwikora utonse ukavuga uti ariko ni ibiki kuko Wazalendo aho zirica zigakiza. Nk'ubwo ejo iyo myigaragambyo nawe numva ko ngo yatewe n'uburyo abaturage babajwe n'urupfu rw'umuyobozi wabo wishwe na Wazalendo akubiswe inkoni ngo yakubiswe izakabwana zimuviramo gutakaza ubuzima ahitwa ngo ni Lugushwa. Okay. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru kandi ibitero bya ADF muri Rubero bikomeje kurikoroza byahungabanyije noneho nk'ubu ngubu hari abaganga bo mu bigo nderabuzima bya hariya batigeze bajya gutanga ubuzima cyangwa se kuvura abarwayi kubera ko umutekano wari wazambye cyane nko ku muhanda Butembo Mangoro Jipa nk'uko amakuru atugera habivuga. Bikorwa ko rero ngo ari nyuma y'igitero karahutaka cya ADF. Izi ADF zagabye ku bitaro bya Biyambwe
aho abarwayi bari munsi ya 15 ndetse n'abarwaza babo biciwe. Ibikorwa by'ingo z'ubuvuzi zo ku muhanda Butembo Mangororo Jipa byahungabanye mu bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro ari mu byahungabanye bikomeye mu bigo nderabuzima n'amavuriro ari mu turere tw'ubuvuzi twa Biena ndetse na Mangororo Jipa. Serivisi ngo ziri kugenda gahoro gahoro nkuko amakuru ari kubivuga. Yes, hanyuma by'umwihariko nk'ubwo umukozi wo ku rwego wo mu buvuzi hano mu bice bya Biena harimo n'ikigo nderabuzima cya Biyambwe giherutse kugabwaho igitero na ADF ndetse no gutwikwa, yabwiye itangazamakuru ko kuva icyo gikorwa cyabaho bagenzi be abaganga n'abaforomokazi bari gutinya kugaruka ku kazi kubera impungenge z'umutekano wabo. Aha Biena rero ati dufite ibigo nderabuzima 18, ati n'ibitaro rusange, ati hose nta gikorwa kiri gukorwa, ku mihanda yose hari ibihuha by'uko ADF zihari, bityo abakozi b'ubuvuzi bari kwanga kujya ku kazi bafite ubwoba bukabije. Ati ntibashaka kongera gutera ibirindiro kubera ubwoba bw'ibitero. Ati rwose ni mu bitaro bikuru bya Mambowa Nziapanda gusa ariho hari niho hari serivisi gusa. Hanyuma rero muri Mangororo Jipa icyicaro cy'urwego rw'ubuvuzi hariya baravuga ko ibintu byifashe nabi cyane kurushaho mu bitaro bikuru byo muri ako gace. Abaganga 5 muri 6 bahakorera bahunze basaba ubuhungiro i Butembo. Ubwo rero ngo abaforomokazi nabo nuko bahunze umutekano muke uri kuvugwa muri ibi bice. Yitwa Dr. Gislaine Faturi, uyu wenyine niwe usigaye muri ako gace, ari kugerageza kwifatanya n'abaforomokazi bake basigaye ngo bakize ubuzima bw'abarwayi bari ku bwinshi muri ibyo bitaro. Gusa akazi ni kenshi cyane kandi karagoranye cyane n'ubwoba ni bwose ku bari kugakora. Ati narushye bikabije ndi gukora njyenyine. Ati natangiye kuzenguruka abarwayi saa 11 za mu gitondo kugeza saa 7 n'igice z'amanywa, turacyari mu kazi. Ati biragoranye cyane muri iki gihe turimo kwibasirwa n'umutwe wa ADF. Rumva ko ari ibintu bitoroshye n'akana gato. ADF ziri kuri koroza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru si ADF gusa, ibindi bice birimo abazalenda. Abaturage ntibahwema kurirayo kwarika. Ntabwo byoroshye. FARDC aho ziramena amaraso ku bwinshi mw'abantu mwe, ntabwo ibintu biba byoroshye na gato. Hanyuma AFC M23 uyu mutwe watangaje ko utazigera ujenjekera ingabo z'u Burundi zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bwa Kinshasa ryatangaje ko ritazajenjekera ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abaturage b'Abanyekongo zikoresheje uburyo burimo ubwo kubicisha inzara. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa yatangarije abanyamakuru ko iri huriro riri ku rugamba rwo gukemura ibibazo by'Abanyekongo, bityo ko uzarwivangamo atazihanganirwa. Ati turi gukemura ibibazo by'Abanyekongo kandi uwivanga mu bibazo by'Abanyekongo abangamiye amahoro, ibyo ntitwabyihanganira. Benjamin Mbonimpa yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zagize uruhare mu gitero cyagabwe ku mudugudu wa Nturo ndetse na Ngungu muri teritwari ya Masisi, kandi ko ubu zikomeje gufungura inzira abatuye mu gice cya Minembwe banyuramo bajya ku masoko. Hanyuma ati murabizi ko duhanganye n'u Burundi, abasirikare b'u Burundi basenye umudugudu wa Nturo muri Masisi, baduteye muri Ngungu, badukorera mu by'ukuri ubugizi bwa nabi, bakorera abasivile ubugizi bwa nabi. Ati kugeza n'uyu munsi bagose Minembwe, babuza abasivile kujya ku masoko kugura ibicuruzwa bya ngombwa. AFC M23 kandi yatangaje ko iyo ingabo z'u Burundi zishatse guhangana nayo zifata nk'umwanzi kimwe n'ingabo za Kongo. Ati iyo zije imbere yacu nk'ingabo ziturwanya, tuzifata nk'ingabo ziturwanya. Ati rero ingabo z'u Burundi zikora muri Kongo
zikorewe hashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare ibihugu byagiranye muri 2022 avugururwa muri Kanama 2023 byitwa ko zagiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Gufata 16 ukwakira 2025 ingabo z'u Burundi zafunze inzira zose zihuza Minembwe n'amasoko bajyaga guhahiramo. Ibi byatumye ubuzima bugorana kuko n'ubushobora kubona ibicuruzwa ahendwa cyane mu buryo budasanzwe. Umufuka w'isukari wumve ko waguraga amadolari 180 wageze ku madolari 600. Umunyu waguraga amadolari 25 ugeze ku madolari 250. Umuceri waguraga amadolari 50 ugeze ku madolari 250. Agakarito k'isabune kaguraga amadolari 18 kageze ku madolari 50. Byaratumbagiye, ibintu byaradogereye. Ndagira ngo babwire ko rwose ingaruka z'ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi hariya zikomeje kwigaragaza, ari nabyo M23 ivuga iti ntituzabyihanganira na gato. Umutwe w'iterabwoba FDLR na CNRD kandi yombi irwanya leta y'u Rwanda iri kugira uruhare mu bitero biri kugabwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko amakuru atugira habivuga. Iyi mitwe rero FDLR na CNRD yombi irwanya leta y'u Rwanda ngiri kugira uruhare mu bitero biri kugabwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko umuvugizi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Lawrence Kanyuka yabitangaje ko kuva tariki 19 Ugushyingo FDLR na CNRD ingabo za Kongo iz'u Burundi abacancuro ndetse na Wazalendo biri kugaba ibitero mu bice byinshi byo muri iyi ntara birimo ibituwe cyane. Hari ibitero by'indege z'intambara za Sukhoi byagabwe muri Mikenke na Rwinsankoko hafi y'inkambi y'abanyamurenge bahungiyemo ahagana saa 7 z'amanywa kuri 21 Ugushyingo 2025. Nabyo nkeka ko twatangiye tubabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma rero ikindi twakomozaho muri aya makuru, reka mbabwire ko mu by'ukuri AFC M23 ndetse na Kinshasa ngo byiyemeje kwambura intwaro Wazalendo. Ubwo birumvikana kwambura intwaro, imitwe yitwaje intwaro niyo gahunda igezweho ngo impande zombi zaganiriyeho nko byahishuwe na Benjamin Mbonimana umunyamabanga uhoraho uyu mutwe mu kiganiro ajyanye n'abanyamakuru ku wa 4 tariki 20. Iki kiganiro cyabereye mu mujyi wa Goma cyagarukaga ku mahame shingiro aganisha ku guhagarika intambara AFC M23 na Kinshasa basinye Doha muri Qatar mu mpera z'icyumweru gishize. Anatubwira ko rwose ari vuba cyane mu byumweru biri imbere ko mu by'ukuri impande zombi zizasubukura ibiganiro kandi anatwizeza ko mu by'ukuri bizatanga umusaruro. Yes, hanyuma turi kugana ku musozo ubwo tukivuga ku ngingo y'ibiganiro. Reka turebere hamwe ibyavuye mu nama ya 4 ya JSCM ni intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'itsinda ry'intumwa za Kongo n'iz'u Rwanda ku wa 3 tariki 19 Ugushyingo no ku wa 4 tariki 20 Ugushyingo bahuriye mu nama ya 4 y'urwego ruhuriweho rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'ingingo z'umutekano ziri mu masezerano ya Washington ruzwi nka JSCM. Ni inama yabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nitabirwa n'intumwa z'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko muri iyi nama ya 4 u Rwanda na Kongo byiyemeje guteza imbere gahunda y'ibikorwa bya gisirikare byitwa OPORD mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibikubiye muri gahunda y'ibikorwa CONOPS igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rwashyize ku mipaka yavuze ko indorerezi za JSCM zashimye ubushake bw'impande zombi mu korohereza ibikorwa bikomeje byo gucyura ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR. Muri iyi nama kandi habayeho gusuzuma intambwe maze guterwa no mu cyiciro cya mbere cya OPORD. Harimo amakuru mashya ku bijyanye naho guhanahana amakuru y'ubutasi bigeze ndetse n'ubukangurambaga Kongo yakoze mu gusaba abaturage bayo kwitandukanya na FDLR ndetse no gusaba abarwanyi buriya mutwe kurambika intwaro. Amerika ivuga ko u Rwanda na Kongo byagiranye ibiganiro bituma bishobora gusuzuma inzitizi zikomeje kuvuka n'ibyuho byagaragaye kugira ngo ibihugu byombi bibashe kubishakira ibisubizo ndetse hanaboneka amahirwe yatuma ibyiyemejwe ku cyiciro cyangwa se mu cyiciro cya mbere
bigerwaho. Abagize JSCM kandi batangije ibiganiro ku cyiciro cya kabiri cya gahunda y'ibikorwa bya gisirikare, iri bikorwa bigamije gusenya FDLR ndetse no gukoraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Abitabiriye inama kandi banaganire ku zindi gahunda zigamije amahoro, aho bashimiye isinywa ry'amahame shingiro aganisha ku guhagarika intambara ihuza Congo na AFC M23 impande zombi zeruka gusinyira i Doha muri Qatar. Abagize JSCM bemeje ko ari ingenzi cyane gukomeza guhuza ibiganiro bya Doha n'ibya Washington. Leta za Congo n'u Rwanda kandi zagaragaje ko zishima ubufasha n'uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bakomeje kugaragaza mu guteza imbere inzira y'amahoro. Impande zombi kandi zanashimye Perezida Trump ku ruhare rukomeye yagize muri uru rugendo rwose, habaho kwiyemeza gukomeza guteza imbere amahoro arambye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero Perezida Museveni ni perezida w'igihugu cya Uganda, ku rundi ruhande yaje avuga ku mutekano mu karere, ati kugira ngo uboneke rwose birasaba ko mu by'ukuri ibihugu bya EAC byose byahuza igisirikare. Ni perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatanze igifuzo cy'uko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC wagira igisirikare kimwe mu rwego rwo gushimangira ubufatanye bwa gisirikare mu bihugu biwugize. Perezida Museveni mu kiganiro haye itangazamakuru ku wa 4 tariki 20 Ugushyingo yavuze ko mu gihe EAC yabigize igisirikare kimwe byafasha gushimangira no guteza imbere ubushobozi bw'ingabo z'uyu muryango, bityo bikongera umutekano w'akarere. Perezida wa Uganda yasobanuye ko mu gihe federasiyo ya gisirikare yifuza yabigiyeho yahuriza hamwe ingabo zose zigize EAC zirimo iza Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, u Rwanda, u Burundi, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati ndashaka ishyirwaho rya Federasiyo ya gisirikare y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Federasiyo ya Afurika y'Uburasirazuba rero izahuza ibihugu byacu hano kandi yaba ari igisirikare gikomeye. Perezida Museveni muri icyo kiganiro kandi yagaragaje impungenge ku bushobozi buke bwa gisirikare bw'ibihugu byinshi bya Afurika, yibaza uburyo ibihugu by'amahanga byinjira muri Afurika byoroheye. Atanze urugero ku gihugu cya Libya, yibaza uburyo muri 2011 iki gihugu cyatewe n'amahanga kikabura ugitabara. Ibyo yahereyeho rwose ashimangira ko ubufatanye bwa gisirikare mu karere bukenewe kugira ngo ibyabaye muri Libya bitazongera. Ati ninde kuri ubu ushobora gutabara Afurika igihe Libya yaterwaga n'abanyamahanga? Twaraho turebera gusa. Niyo mpamvu kugira ngo turinde ejo hazaza hacu tugomba kureba uburyo bwo kwihuza mu buryo bwa politiki nka Afurika y'Uburasirazuba. Ngaye nguko rero tugana ku musozo, reka mbabwire ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagize ati abayobozi ba Ukraine bahindutse agatsiko k'abagizi ba nabi batitaye ku gihugu cyabo bicaye ku nkono zabo za zahabu. Ni Perezida Putin yatangaje ibi kuri uyu munsi w'ejo ubwo yasuraga ubuyobozi bw'ingabo zirwana mu ntambara yo muri Ukraine. Mu ijambo yagejeje ku bayobozi bayobora itsinda ry'uburengerazuba, Putin yavuze ku kibazo gikomeye cya tekinike murababurira cy'itekinika ribera muri Ukraine, anenga cyane abayobozi b'iki gihugu cya Ukraine bahanganye. Ati ubu ntabwo ari ubuyobozi bwa politiki bwa Ukraine, n'agatsiko k'abagizi ba nabi gafite ububasha bwo kwikungahaza ku giti cyabo. Bigaragarira buri wese ko aba bantu bicaye ku nkono zabo za zahabu badakereza cyane ku byerekeye cyangwa badatekereza cyane ku byerekeranye n'abaturage basanzwe muri Ukraine cyangwa abasirikare basanzwe. Ati urukozasoni rukabije rwa ruswa rwagaragaye muri Ukraine mu cyumweru gishize ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa cya Ukraine gishyigikiwe n'uburengerazuba NAB Zelensky yagerageje kwigarurira muri Nyakanga cyatangazaga iperereza ku mutwe w'abagizi ba nabi bo mu rwego rwo hejuru bivuga ko uyobowe na Mindich. Hanyuma rero aka gatsiko k'abagizi ba nabi ngo kanyereje amafaranga agera kuri miliyoni 100 y'amadolari y'Amerika yavanywe mu kigo cya leta gitunganya ingufu za nucleaire cya Enagotom gishingiye cyane ku nkunga z'amahanga. Yes, hanyuma rero nk'uko byatangajwe mu gihe Mindich
yacitse nabo abandi bantu benshi bazwi cyane bagize uruhare muri ayo mahano ya ruswa. Ibyo bikaba byaranatumye minisitiri w'ubutabera ariwe Germaine Galushenko na minisitiri w'ingufu witwa Svetlana Grinchuk birukanwa. Hanyuma kandi abantu bakekwaho ko baba bafitanye isano n'ibi bikorwa bya ruswa nk'uko Russia Today ikomeza ivuga, ngo barimo umugabo wegereye Zelensky witwa Andrei Yermak wahoze ari minisitiri w'ingabo akaba n'umuyobozi w'inama y'umutekano w'igihugu Rustem Umerov, ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wungirije ariwe Alexei Shenishov. Moscow yavuze ko itekinika riheruka ryerekana ko igihe kigeze kugira ngo abaterankunga ba Ukraine bo mu burengerazuba bamenye ko amafaranga bagiye bohereza muri Ukraine birangira yibwe. Ngayo nguko rero ikambashimire cyane kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Ayo muri iki gitondo rero cyo kuri wa gatandatu tariki 22 z'ukwa 11 naya. Reka mbifurize guhaha mu Karonga.